Bos. Ago ayang Anita, Papa Nadia, Mama Nadia, Segas Gandrong Kapiluyu. Ago Obay Production, sing lagi bertugas. Tekan wis rong taun lawas kula hubungan, apa mungkin bisa terus bebarengan? Akhir rintangannya akhir halangan, alasan duwe anak lan rabi wayuan kakak ani. Oh sayang, aja tidak masih keterangan. Lamun bener arep emanan bener arepan saya, kula nunggu tanggung jawab sampean. Kanggo Bos Rizky Mebel, kanggo Ayah Henok Kime sing duwe wilayah. Ini baik sayang, aja isi-isi. Bos Rizky Mebel, Dede Gala, Dede Gala, Dede Gala. Awan bengi janji kakak kekanti-anti, ora niat, ora pengen luru ganti. Rizky Mebel, Rizky Mebel, Rizky Mebel, Rizky Mebel, Rizky Mebel, Rizky Mebel. Kula rela, kula nerima asal laksana, najan urip diwayu kula wis pasrah. Kakang kula gak ngerti, Dede Gala duwe rabi, tapi kepribe kula ora bisa kelalen. Demikian wis lawas hubungane, wis terlanjur segalane. Duh Dede kian kula pengen dikawin. Lamun bener Mebel Rizky beneran arepan saya, Rizky Mebel, Rizky Mebel, Rizky Mebel. Kula nunggu tanggung jawab sampean. Rizky Mebel, Dede Gala, Dede Gia, Ibu Panitia, sinten Bu? Sinten? Oh nonggoni rombongan. Ayah Henok Kime, Bos Rizky Mebel. Awan bengi janji kakak kekanti-anti, ora niat, ora pengen luru ganti. Ibu-ibu panitia tah, no kecus.
suami sayang. Kula nunggu tanggung jawab sampai no encis di tangan no encis ake halangan. Mama Dimas nok leni alasan duwe anak lan rabi nok leni wayuan Mama Dimas bliwani. Mama Dimas nok leni Mama Dimas nok leni nok citra 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 lamun bener arep eman mamae Najma sing sayang Mama Najma kula nunggu Mama Najma paling sayang. Gala dede 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 gala warung